sami sanewangian titian duani pemarbah sampun katurani wau sanemangkin di cabang titian atur parikrama selanturnyane inggih punika Pujel Pengrestiti. Dukuh sane Mustika Wida Majaleng Bapak yang merupakan untuk kejaksaan ki sampun diwitin Wacen Ikade Ayu Berliana Lestari yang menegas itu dengan nama Dipa. Sekarang Bali Dwipa Yang jagat Balini Sinang Gede Bali Dwipa Inggih sejeroning pemarkin yang jagat Balini Sinang Gede Danu Suci Bali Dwipa Inggih ring sejroning pemargin yang jagat Balini Mika Askara Bali Dwipa ring sejroning jagat Balini Eka Pramana Dwi Pramana Tri